Ayi xewani buti kumbe sisi kwalo hi ngisala ku ri kona xikan'we na ku amukela ka channel yena ya 015 Explore la ka channel leyiwani hi ku tisela migingiriko leyi endleka ka xifundzankulu xa Limpopo xikan'we na ku documenta vutomi na matimu ya tinene leti tumbulukeka xifundzankulu xa hina leswaku lava kulaka va kula va kha va swi tiva ku va landzelela mikondo ya vomani ene mikondo leyi va landzelaka a yi swi fambisa ku yini ku in 10 years kusuka sweswiwani va kha va swi tiva ku i mani a endla yini 2021 i mani a endla yini 2022 mani a ku famba yini hi yena hi 2023 sweswo hi la ku documentiwaku xitori xexo ka channel leyiwani loko a se subscribe and wena a wu na problem ku vona munhu un'wana a kha kula hi pfuni kula hi ku subscribe mara u tlhela u ba xitlokwana xexo leswaku u ta kuma mphakelo wa xiyimo xa le henhla nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi faka video khesa 280 subscribers hi le ka ndlela ya 500 subscribers and swi ta koteka ni ri swi ta koteka hi mhaka ku mi ta va mi kha mi swi share na von'wina na vanhu lava mi nga le kusuhani na vona leswaku hi ta fika ka nambara yaleyo ene ni nga tsakela swinene ku hi tikuma hi fikile mani a hi pusheni ya tekiwa link ya video yi fakiwa ka social media platform leswaku n'wana na n'wana a swi tiva ku se hi fikile ka background hi famba hi Baloyi Makhokho Joey ku nga va Joey handle ka Dr. Joe Shirimane big shout out to Baloyi Makhokho risimu ra kahle swinene i tinsimu leti ni vona nga ku loko a ku nga tirhi ngopfu ku tivana ku mani u tiva mani a ri fanele ri halaka Rhulani stadium hi ti 3 mara yale topic ya siku rin'wana hi nge ti ta campaign lawa no vula nje so loko ku wa tsakela risimu leriwani u nga ti vonakalisa ka comment section u vula ku tsakela yini u rhandza yini okay kumbe ri ni banyana u ri twa ku i risimu ra njhani ku na loko u review va kha swi ku u reviewa yini ta ri tshikanyana ni miyelini ta vuya andaka timinete tingari come on now yeah ngumngele ka TikTok ri ta mfikela risimu leriwani ka ha ri busy ti submission ta kona ku ri za ri nghena ka TikTok swa ha ri ku apply weni ne so ri ta fika tshamani mi ri ndleve njhale ka TikTok risimu leriwani i singile yo sungula ya Baloyi Makhokho and ku nga ri khale ku ta huma album ku rini mi ta swi twa kona kwala ka channel yaleyiwani so mi ku tshama mi ri ndleve lava ku yisa solo kumbe swibumabumelo ka Baloyi Makhokho va nga va kuma ka WhatsApp line ya vona ya 0613602011 kasi ke na wena loko tsakela swa ku risimu ra wena kumbe project ya wena leyi u nge le ku yi endleni ku nga va ku ri xibindzwana loko tsakela ku swi navetisiwa eka channel ya hina u nga ti hlanganisa na hina eka WhatsApp line ya hina ya 078 83999 87 ndlela leyi u ta kota ku hi ku navetisela swona leswaku swi ta fikelela eka target market ya wena ta sungula ta announcement a swi tolovelekangi big shout out to one of our very own host Ray i un'wana wa va nominate wa va face of very Tsonga leswi vula ku very Tsonga yi le ku laveni ka ambassador la nga ta representa traditional gene ya vona so kuna traditional gene leyi nge le ku endliweni yi nge le ku teni yi nga ta va yi ri ka makete ku nga ri khale yi nge le ku laveni ka face Ray un'wana wa ti nominees ka competition yaleyo so tsakela swa ku mi pfuna hi ku
vota man mi votela Ray ka SMS line ya 33352 33352 o SMS face number 93 ka number yaleyo ku SMS sta ku charge R1.50 SMS ya mahala ayi tirhi ku vota sta pfala hi ti 30 ta September kuna swipimelo so announcement yo hetelela i ku ya xitori xa xivhenda lexi tlangaka SABC2 Muvango xi featuring Ray aka the appearance type 3 leswi vulaka ku look out for that part laha ku nga ta va ku ri na Ray ka vo Mbango so i support ya n'wina leyi fikelisaka swa so kombela mi continue ku supporta na loko mi hi vona u vula layani ku that's my guy ta tsaka ku ta va ni kha ni ku vona na wena no bula vuya comment lawani man channel ya important leyiwani ta vuya hi va vona lavaya so handle ka sweswo a hi ngeneni ka hlokomhaka siku ka hlokomhaka siku hi ngezi hi dya ngopfu karhi hi va hi kha hi observer contribution ya ti-social media influencer leti vitaniwaku the twins aka Xigaza entertainment mani loko swi voneni ku va busy ngopfu yini na va vona they are there and then ba busy na every next trending Tsonga influencer remember loko nghena but Julie they were there ba shoota tama na ti video lava nga ta va ri kona na but Julie so swo fana sweswo swi endla ku tivutisa ku vona va contributa yini a hi titlambi a hi vahaxi a va act sweswiwani va busy na Papa Rhulani ku endleka yini Papa Rhulani loko xi nga ri gangwini se ku ya nghena un'wana va busy na yena mara xivutiso i ku yini contribution ya the twins aka Xigaza entertainment ta hlangana ka comment section nongonoko wa siku ra namuntlha welela kwalawani subscribe like and dislike comment swin'wana na swin'wana swi amukelekile nga rivali ku teka kandziso lowani mo faka ti social media platform ta ku hambanahambana kheseli ta hlangana vhiki leri taka.